hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu lel eng moi Thlathar November ni Saria Mizoram Assembly in Thlanpui nei tura chu tumte tan mingpek lu hun hon ani Mizoram in Thlanpui him takle tluang takanei ani theinan Mizoram le achen state Assam le Tripura ramri depa district thu nei tu ten tho ho anrel Delhi si Gurudwara Management Committee chuan Union Home Minister pu Amit Shah chun New Delhi a choi moina an hlan Thlathar November ni Saria Mizoram Assembly in Thlanpui vote thak tur atana sha tirna chwa ani a in thlan chu tumte tan po nimin atang khan hun hon tan ngal ani in thlan chu tumte tan hian tun thani somni thleng mingpek lu thei ani a ni somni pakhata endik ani ang in thlan chu tum mingpe te in hu do hun chu tun thani somni pathum thleng hun hon ani a November ni Saria in thlan vote thak ani ang in thlan pui atana in buat sai na chu Mizoram hun sang sanga ngor taka nei mek ani a district sang sanga anin pu achana acha thokhatti district election officer DC ten an soi ani in thlan ka inhoi thil zong hi December ning ma in zo fel vek tur ani Lunglaya Excise and Narcotics Department Assistant Commissioner Pubi Ngur Chwana Chuan Min Khan a office sub headquarters YM Shwai tu tele MJM member te komin rui hlo do chungchang amalak dan tur asoi pui Assistant Commissioner Chuan Jacksman Kholona chu Lunglaya a hluar to takzet ti soin mi hausa le ri thei fa te puin angol an vei to a amang kholo tu te chuan puipun na mun engpo Jacks ti nan an mangse lauti soin ado turin Excise and Narcotics Department lunglei mi le sa te chu an tlemin anin dai lau takzet ti asoi hetiang ani awanghen engtin nge he rui hlo hi andawang ti YMA le MJA shwai tu te chu an ngai dan tho turin asom heti rual hian khochak lama leichi urea thon chwa smuggling tamlu tuk chuan rui hlo nen inzom na nei nge a ngai dan asiam ani ati he huna hian rui hlo an man dan report ani a MLP ke somkwa paruka mi za somli pali rakzu liter sanga zakwa somriat pakhat asenchi sang khat vel lir thei somni pali heroin gram zasari somni pariat khudam doi bur za vel AP mum sang khat zariat somruk lir thei pathum NDNPS case MLP mi za sompanga mi zahni pariat man ani kumin hian heroin gram sang khat zasari somriat pariat point bial pakwa manin AP mum sangthum za somsari man ani a ganja gram zaruk somriat pali point paruk panga manin lir thei som man ani tual chung zu liter sanga zathum somriat pakwa point pali panga manin sabzu za chuang man ani heroin le khu dam do hin kum ain man atam jok MLP hnuaya ke somnga pakwa zia lu ni in mi somsari panni jela khung anni a NDNPS hnuaya ke somruk pali omin mi somruk pasari thiam lo chantir anni kumin hian rui lo wangin lungleya mi pa pali le meichhia pakhat an thi a NGO ten anman hi nikuma ke somthum pakwa omin kumin hian apumpuya ke somria ta umti report ani bok damlo na to taktele an chung ten nunuam le ha damzo ka hun an man theina na in enkol na le hemi konga inzirtir na ni World Hospice and Palliative Care Day to Nimin Khan Directorate of Hospital and Medical Education Conference Hall Minikoa man ania Health and Family Welfare Principal Director Dr. Vanel Soman man pui he huna hian Dr. Lel Lupui Radiation Oncologist MSc Aizemabok chuan kumin thu pui Compassionate Community Together Palliative Care ti thu pui mangin kalkhom te ashil fia Palliative Care Mizoram kalpui ani dan le malak na sang te atar lang Dr. Lel Lupui chuan cancer le na benvon khirzual dambe se omto lo ten na she tak an to lo na tura Palliative Care Program in thei top achwa mek lai hian dam lo chung teril rule taksadam na atan ban tlang mi pui le NGO volunteer ba ka kaushan shwai tu telemi pui ten ti thei an neya thiam taka an ma ni chom dol turin bengwar chwa thar turin kal khom te ashila khovele India ramin Palliative Care akal pui dan ba ka apoi mo na le omzia tar langi mi pui ten hemi ko nga zirtir na an mamo dan te kal khom te hne na asoi fia bok hemi nu hian Palliative enkol na kunga tha tho to tangkai tak Dr. Jacob K. T. Lai bu hnen atangin Palliative Care thok tu ten dam lawan enkol dan le an malak na ngai thlak ani bok kumsang ni somni pathum September thla thlinga Palliative damlo ento za thi sang ni za somkwa pariat anni a damlo sang khat za somkwa pani te chu admit ni in damlo thar zali somthum panga an om
Mizoram Taxi Association MTA shwai tu te chuan taxi athil thengil chungchanga inven dan an shiate nimin khan Aizawl thu thar the dar tu te an shila nimina thu thar the dar tu te an kom na a MTA shwai tu te chuan tun lai taxi driver te le mi pui boy na tamber chu thil thengil chungchang ani ti an soya mi pui ten taxi an man don chuan taxi ten ami nge mangchin a him bera atlan lai pharam han ani point MTA sticker bel nge man a him thu an soi ani MTA shwai tu te chuan Mizoram sarkar an mamo taxi permit replacement le thia siam sakchu lom anti thu an soya an soi danin Aizawl taxi service sangli borvela oma chung zinga za asom kwa vel chu replacement ti ngai an ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga puan ani Mizoram in thanpui him takle tluang takan nei ani theinan Mizoram le achen state Assam le Tripura ramri depa district thu nei tu te ten tho ho anrela hemi chungchang soi ho tur hian bin khan Mizoram district pani kolasip le mamit te Assam district pathum Kachar Hailakandi le Karimganj te le Tripura state North Tripura district deputy commissioner le superintendent of police chau te chuan video conference mangin tho ho dan tur an soi hawa kolasip borsa pujon LT sang chuan Mizoram Assam le Tripura te chu state in ramri kongshang shanga in mamoton ani angin ramri nai district DC le SP ten tho ho na chatak nain meeting an nei ho china chu chuan dan le thu peken ko kunga te ruihlo le akai hnoi do kunga le ele bar chungchanga te malak na ati chakin inpo na le insha thiam na athlen na sa a atangkai le ani ati a border district te inkara tho ho na chatak mek chu chom nun zel ani abei sei thu asoi ani Mizoram November ni saria in thlan buat sai ani don awangin in buat sai na akal chho mek ti soin in thlan wak ve ta ramri aven him na tho konga te a chalo zonga in thlan hong thei thil thleng tur dan cha le ven konga te station a ramri district te tho puina an mamo tak zet ti asoya hemi konga hian an tho puina angen ngal ani mamit borsa pu BL remapu in station ramri district te chu ramri ka na dan phallo bungro tollu tur chungchanga te in thlan kai noya sum pai tollu chungchanga le dan phallo thil ti tu te chet vel na chungchanga thei top chu aven pui turin angena kolasip senior superintendent of police Pularin omachai te chuan ramri district SP te in thlan wak ve ta dan le thu peken ko konga te ramri ka na rui hlau le dan phallo thil chi sang tollu tur ven ko nga tengor zo ka mala turin angena mamit SP pilal thangpui pulam te le vaireng te SDO civil pulerem ruata sailo te point in thlan na fel file monomo theina na tho ho na tura poimo anti te an soibok Assam Kachar Hailakandi le Karimganj district te le Tripura Anod Tripura district DC le SP te chuan Mizoram in thlan pui chungchanga an theina apyanga chanpui anin huam thu an soya an soi ho na atanga bo zui tur apyang te chu bo zui ngal an tum thu an soi ani Delhi Sikh Gurudwara Management Committee chuan Union Home Minister pu Amit Shah chu New Delhi a choi moina an hlan he huna hian pu Amit Shah chuan thu soin siksa khonung zui tu te chu ramin zalen na aswalai khan Mughal lal tele British do tu te zinga atho lok berpol anni ati a ramle nam zalen na swal na konga ma ni ramta na nun na hlan tu tamber anni atibok tuna chon khovel pumpuin guru nanak de fazer tir na chu mani sa kho zinjir tir na an senglu na sa to ani ati a sik khotlangin sa khwana le nun phung akal kop tir dan chu afak fak ati thule sik dik tak chon sa khota na nun hlan a impe reng thu asoya Guru Tek Bahadur impek na raw pui tak chu thengil thei ani law ani ati Union Home Minister chuan Citizenship Amendment Act noya Prime Minister Narendra Modi an Afghanistan Bangladesh le Pakistan a cheng sik unaw te chu India ramalo let andu ani chuan khwale tuini na pek anni don atibok ni otur la dak Zanskar Festival 2023 chu nimin khan padum Zanskar a chan ani Akashvani correspondent in a report danin Zanskar kut voi riat na hian la dak le a che vel atangin namlam le zia pholang turin mitam tak an pung khoma he ku ta hian namlam ele in Zanskar nun phung le zia rang pho chwana nei ani he ku ta phu number tu le mi mit la ber tu te zinga hian nam zia rang tilang tur chu namlam le namhla te hi anni Ladakh Zanskar Festival 2023 hi vo ina khar ani ang Chanchinthar siarti top mine atlang pui Thathar November ni saria Mizoram Assembly in Thlanpui nei tura chu tum te tan ming pek lu hun hon ani
Mizoram in than pui him takle tluang taka nei ani theinan Mizoram le achen om state Assam le Tripura ramri depa om district thu nei tu ten tho ho an rel Delhi Sikh Gurudwara Management Committee chuan Union Home Minister pu Amit Shah chu New Delhi a choi moina an hlan chu ti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani